А kako ste zovete и da li to vaše pravo ime ili to je psevdonim? Mihail Milunović, dobar dan. Moje ime isto ima priču, mislim, pošto moj se deda zvao Mihailo, Milo, skraćeno, i pošto je on umro par meseci, on isto bio poznati slikar i osnivač Akademije lepih umetnosti u Beogradu, 1937. godine. I, nažalost, umro je nekoliko meseci pre nego što ću se ja roditi. Sad, moja majka je htela da nekako u njegovu čast ili da ime koje je bilo slično, ali ne isto. I imali smo u kući jednu drvorez jedan, graviru jednu, koji je moj pradeda doneo iz Jerusalima kad je bio na hodočešću sa Arhangelom Mihajlom. I sad na grčkom se to piše malo drugačije. Ne piše se Mihailo, nego Mihael. I ona je gledala taj drvorez i odlučila je da da to ime. Tako da sam ja dobio ime koje nije baš specifično srpsko, da kažemo, ali je internacionalno. Znači, isto znači. Tako da sam ga dobio po tom. Eto. Fantastično.